Ndagira ngo rero twihuse cyane noneho duterera amaso muri iri tangazo ryashyizwe hanze na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rwose bigaragara ko ryagiye hanze kuwa 22 Mutarama 2024. Ni itangazo ryagiye hanze nyuma yuko guverinoma y'u Burundi binyuze muri perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye yemeje ko agiye gusaba urubyiruko rwose rwo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ngo gufatanya bagakuraho guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amagambo kandi ashimangira ayo mugenzi we perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yatangaje, bavuga ko mu buryo bweruye bashaka gutangiza iyo ntambara yeruye ngo yo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Byagenze bite? Ndabanza mbinyuremo mu buryo buvunaguye imbere yuko nterera amaso muri iri tangazo ubona imbere yawe ryanditse mu rurimi rw'icyongereza. Nk'ibisanzwe ndaza kugenekereza ndishyire mu rurimi rw'ikinyarwanda. Byatangiye ubwo perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, yerekezaga i Kinshasa. Ni mu muhango w'irahira rya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nawe warahiriraga manda ya kabiri. Icyo gihe rero ni nyuma gato yuko uwo muhango urangiye, uyu Ndayishimiye yagiranye ikiganiro n'urubyiruko rusaga 500. N'urubyiruko rusaga 500 ni hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe rero nibwo yemeje ko ashaka gutangiza ngo intambara yeruye. Yasabaga urwo rubyiruko ubufasha ngo rwo kubohora urubyiruko rwo mu Rwanda yise imfungwa ngo bagakuraho ubwo butegetsi. Mu by'ukuri ni amagambo atarigeze na rimwe ashimisha guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Maze rero guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nayo uyu munsi isohora itangazo ryamagana ayo magambo. Tugiye kwa rero turikomozaho, nge nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe 5 kuri 5 mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho. Nkanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe, amakuru yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe nk'ibisanzwe. N'u Rwanda rwamaganye ijambo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvugira i Kinshasa akangurira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi bw'igihugu. Ruvuga ko ribiba amacakubiri mu banyarwanda kandi rikaba intambamyi mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu itangazo guverinoma y'u Rwanda rero yashyize hanze kuri uyu wa mbere. Yavuze ko perezida Ndayishimiye wari uri gukorera mu nshingano afite nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe urubyiruko, amahoro n'umutekano. Ni mu birori byari birimo ibirango by'uyu muryango. Yavuze ngo ibintu byinshi bidafite ishingiro ndetse n'ibirego rutwitsi bigamije kubiba amacakubiri mu banyarwanda ndetse no gutambamira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma yagaragaje ko abanyarwanda baharaniye gushimangira ubumwe n'iterambere ry'igihugu. Urubyiruko rw'abanyarwanda kandi rwakira aya mahirwe ndetse rugira ibintu ibyarwo, ku buryo rero rugira uruhare mu kubaka ejo heza hazaza harwo. Ni nabyo ubona imbere muri iryo tangazo nkomeje kugenda ngenekereza ndishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje igira iti, biteye inkeke kuba umuntu yahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika guverinoma yarwo, ko ariko kuba byakorwa n'umuyobozi w'igihugu cy'igituranyi abikoreye ku birango by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo ni ukudashishoza gukomeye cyane no guhonyora amahame y'uyu muryango. U Rwanda rukomeza ruvuga ko nta nyungu rufite mu guteza umwuka mubi umwuka mubi n'abaturanyi. Rugashimangira ko ruzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere no hanze yako mu kwimakaza ituze n'iterambere. Iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda rikaba rije nyuma y'amasaha make cyane rwose. Perezida Ndayishimiye yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda ngo kwibohora. Aya ni amagambo ya Ndayishimiye y'ubushotoranyi ku Rwanda. Yavuze rwose ejo bundi ku cyumweru tariki ya 21 Mutarama 2024. Icyo gihe hari mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 i Kinshasa, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari nyuma yo kwitabira umuhango w'irahira rya perezida Tshisekedi. Ni perezida Ndayishimiye winjiye muri stade rwose avugirizwa induru ashimagizwa
kuko yaracanye umubano n'igihugu cy'u Rwanda ngakihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yumvikanye abwira uru rubyiruko ko abaturage bo mu karere ngo babanye neza, ngo ko ikibazo ari abo we yise abayobozi babi. Yakomeje avuga ko yiteguye gukomeza urugamba arimo kugeza n'abanyarwanda ngo batangiye kotsa igitutu ubuyobozi bwabo. Ati ni mu karere abaturage babanye neza rwose, ndabizi babanye neza cyane, ko ngo nta bibazo biri hagati y'abaturage, ahubwo ngo iki kibazo ari abayobozi babi. Ati urugamba turimo rugomba gukomeza kugeza ubwo n'abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kugaragaza igitutu, kuko ngo ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi mvugo rero y'uyu mu perezida w'igihugu cy'abaturanyi ni Varisito Ndayishimiye irashimangira ko yiteguye gutanga umusanzu mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyo yise kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa. Irasa neza niyunga mu ya mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wagiye agaragaza kenshi ko arajwe inshinga no gukuraho nawe ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Yewe yanahuye na benshi mu bagamije gukuraho ubwo buyobozi ngo bahuze imbaraga. Igishakeje nuko n'ubundi ibyabo byakomeje kugenda bikubita igihwereye. Ni mu mpera z'umwaka ushize w'2023 nibwo umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hari nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko iki gihugu cy'igituranyi gishyigikira umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Ibyo kandi nkibutsa ko ari ibirego u Rwanda rwamaganiye kure, rushimangira ko nta nyungu rufite mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, na cyane ko ahubwo hari hashize igihe rushikirije iki gihugu bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Tabara warwinjiyemo binyuranyije n'amategeko. Kuva icyo gihe rero Perezida Ndayishimiye asa n'uwiyunze kuri mugenzi we Felix Tshisekedi nawe umaze igihe kinini yijunditse igihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero ni itangazo mu by'ukuri ngerageje kunyuramo, rukaba rwamaganiye kure amagambo rutwitsi. U Rwanda rwamaganiye kure rwose amagambo rutwitsi y'uyu Perezida Ndayishimiye igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu by'ukuri rero nuko byifashe, ni itangazo rigiye hanze ndetse ku munsi w'ejo byiriwe bivugwa impamvu byavugaga ko u Rwanda rwaba rwacecetse cyane rwose kandi ko bidakwiye kuba rwacecetse. Ni nyuma y'amagambo twavuga ko ari gashoza ntambara yatangajwe na perezida w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ariko kandi nk'uko bigaragara u Rwanda rwahise rusohora itangazo rugaragaza ko rwamaganiye kure ayo magambo ndetse runagaragaza ko bitari bikwiriye kuba iki gihugu cyavugira aya magambo imbere y'ibirango by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. 5 kuri 5 nge turakomeza kubana rero, reka nk'ibisanzwe mbe mpiniya.